Bakhuid ang Dubai nagabinda Maxwell Dakar para kay Sngi ka Sngi. Change in rice on hospital, and rice bar supply. Kohimen ko para tongin sa nguyaw try nagabinda kiniga step haginiga Sngi kadba kabalang karake yaga Sngi Burom jungo Francis Desales Bakhuid Urikuid bakraw jung kabalang ubala trish tambanyada yaga jinged haka re France giduai hakene Kamas Bakhuid nagabinda bahor giseng rinium badon kajingim balashim ya kajingim mensium jungo Francis Desales Bakhuid kamkerpang nagabinda MSFS missionaries o Saint Francis Desales ngiwanra hakamato try yaki klidu jungi bad baharo ki provincial bad baharo ki father bad ki brother ki badon hapadeng jimpen kre duairu nagabinda ka Salesian family Barake yaga jingim mens bashim yaga jingim mensium jungu Francis Desales Bakhuid Niduairu nagabindagi ba pangi bashitam haganegi yukirish Bakhuid babahoro kinyo jingkoi jingkia ke jing light luid lembaga jingya side lem jungu Francis Desales Bakhuid ha kerteng upa barukon barumensium Bakhuid Amen. Kajingai jungu try jungu Jesus Christ but kajingi jungu play lem but kajingi sulak jungu mensium Bakhuid kindon renka but pi barra ko himen ko para u Francis Desales Bakhuid ulong u rikuid jung kajingid but kabalang ka khot yawu doctor of love uba start ya kajingid but uba ishirhem ya uble but ubala hikai ya kiweiru ben ishirhem ya uble haganega por tongin sangesh por ban panmap nagabinda ki pop baro ki bangilele namarba ngila hiar naka jingid uble ngila pentolot ya kajingid uble hapo jangi habangi pentolot yaga jingid ublay hapo jangi jingid u Jesu hapo jangi ngin jingai na u Jesu bad ngi yalong parlok bad kapop ngi yalong parlok baduk suid habangi long parlok baduk suid ngin sngongia yaga jingtuwai ngisngongia yaga mas Bakhuid ngisngongia yaga sacrament ngisngongia yaga ktin utrai bad ngi kongu yaki ke baro kaba uksuid utarwahangi lese haka jingim jongiru
ngila kangu kampun sini ya uksuit uba pinsho yangi uba pinsho yangi ban lepop ban jingai na uple dakatin katilich dakajimu jemparakat jakajingkwa jongi ngila lepop lesengi kalalong ki bajai tu ban ngila jingai na jisu tongin sange por ban panma ko trahe jisu ngilong ginom pop map yangi sait kud yangi na baro ki pop ki bangilele nga plam ho blay badan bor baro bad happy ko himmen ko para bangilele pop shibun e dagi jim parkha dagi tin dagi kam dagi jingle klet daga jingle palat janga daga jingle palat janga daga jingle palat bakrao e janga namar kata ngakarpat ya kamaria Bakhuid kabayaisa kateizuti ya ki angel bat kiri khoi bad ye pi ko himmen ko para benduwai na gabinda chunga ha utrai ublei chungi ublei badan bor baro nisne yangi padendala mapi ki pop jangi unyelam yangi shak jingim bam jikut Amen. Who try to ease and try to ease and try to ease and try to ease and Cristo is and Cristo is and Cristo is and Cristo is and try to ease and try to ease and try to ease and try to ease and Burom Lait-ïa Bakhuid in the Jingsu Bakhuid in Burom nginia duwai giduai nagabenta bar ki kun ke babud ya ke nuksa jingim jungo Francis disease Bakhuid ya ke jingim mensiam jungo Francis disease Bakhuid nagabenta bar ki seng rinium ke babud ya ke nuksa jingim mensiam jungo Francis disease Bakhuid pakinang yo jingai duai kerpang nagabenta ka seng jungi MSFS missionaries of Saint Francis disease babangin la ban shakri shushu ya utrai ya bad upai jungo blay lempa ka jingim nuksa jungo Francis disease Bakhuid koblay me uba nakabenda ka jimpenim jungo mensiam
Melamon Bawu Bishop Francis disease Bakhuid un penyadai na dong shadong bat ke beriu bara. To ai ba da ka babot ya ke nuksa jangu ngilla barabor ban pen pau ya ke jingjai jai janga jingir jame ha ka ba shakri ya laki kin himmen ke para. Da utrai jangi u Jesu Kristu kun jame u ba im bat san shareng ka bat me ha ke jingelang kawe jangamen sim Bakhuid u blai junam la junam. Amen. Jing pulin Siti Paulus Apostol Syaki Ephesus hanga ubaritam na pedeng kirungit barok laai ke jinge ei panyalap hagi gentil ya kispa bom jukut jong Kris bad ban pensyai ya kibriu barok syapang ka saindur bamayan ya kepala buri nadu bom jukut haublei nong tau jong ki ei barok tinamar kata Deng ba kabalang lapan pau ya kajing start babun sertap jung blei haki bors im bat ki bor ba jung kapeneng kat kum kajing temu jung u nadu bom jukut ya kabala pendep how Chris Jisu utrai jungi how Chris pada kajinget ha u ngila ban kren kat bamon how blei bat ban ya jan bat u da kajing sngau sngain Kaktiin jong utrai nakasam lai pniau ngi jupam kiktin jong bahok kilong kibastan kiktin jong bahok kilong kibastan to shania hau trai batole baha kumta ba phnyo shong hakari bat phnyo jingsuk to wat ya lagi jingsuk baha hau trai te un ai phi kat ba phi angnut Kiktin jong bahok kilong kibastan. To IT hau trai ya lagi jing im senia hau pat un sapej hi ya jing bahai jong pi un sapen pu kum ke jing shai bat ya ka hok jong pi kum ka por steng sngi kiktin jong bahok kilong kibastan. Kiktin jong bahok kilong kibastan bat uju keren ya kapadai ka ain u blei jong u ka don hakaronut jong u ki jingjam jong u kimla tersiang ki tin jong bahok kilong kibastan Utrai undon rain card but pim ka jing puli na ka gospel Bakhuid kat kum ya anis nga id ya pi kumba upa u id ya nga to yai sa haga jingid janga lada pi kongu ya ki hukum janga penyai sa haga jingid janga Tikumba ngala kongu yagi hukum jongu pa jonga banyasa haga jingi jongu. Ngayatu yakane happy kanamba ka jinkaman jonga kandup don happy. But baga jinkaman jumpi kandup long
kaba pura. Ka hukum jonga kalong kani to ya it markaliang kumba nga it iapi. Ka jingit bakarao tam ba uburiyu ula bandon nagabenda kilok jongo kalong banaiti yala ka jingim nagabenda jonki. Pilong kilok jonga lada pile yakaba nga hukum iapi. Ngam kochu iapi ki shakri namaru shakri umtip yaga jingle uken rajongu. Henry nga kot iapi ki lok namar ngalayatu lut happy kat kaba ngalayusno na upa jonga. Omde mapi ke bala jedi nga ken ngala jed iapi. Ban ngalatung iapi ban late bat ban penmi so shibon. Da uso oban yaisa. Te kunda upa unai happy kat kaba pipan na u hakakerteng jonga. Kane te kata kabang hukum yapi to yaid markaliang. Ka gospel jong utrai ko himen ko para bayit how try Jesus Christ minda kasngi kabalang karake yaga sngi Burom sngi jinkan mau jongo Francis de Sales Bakhuid bad ngila shimru yaga jimpule kabayade bad kanega sngi Burom ban peni hangi kae ka jinglong kabakarpang jongo Francis de Sales haga jingem ka jongo kabalang ka khot ya Francis de Sales Bakhuid u doctor jonga jingid u badap da ka jingid bad u longru u John Paul ba ar Bakhuid u la ong u Francis de Sales Bakhuid u long u doctor jonga divine love u long u doctor jonga jingid jong u blay ba jingid blay namar haba ka donu jongo kaladap da ka jingid u blay ulastang ban peit ya baro saudong jongo da kata ka jingid bad ulala ban ya desuk bad baro bad ulala ban kring ya baro shaka jingid ka jongo blay u Francis de Sales Bakhuid ulong uba treshitom ban yada ya ka jingid ha ka balang Catholic ulong ubala treshitom ban kring ia kibala ja kibala sakama shaka jingid uplay minda ngiru ngidon kam ban pertu board ya ka nuksa jingim jong Francis de Sales Bakhuid haka jingim jongi ban kring ia ki wei daka jingid ban wat ia kibala sakama daka taga jingid blay jongu kaba la sklay haka donu jongu laka ia wu ha arpo wei tarik August kat sanspa Henry po hinyu bar laklan arpo tarik December khat Henry spa arpo ar ulaim tang ka jingim kabalingkot lese sanpo sansnem Henry hapo sanpo sansnem janga jingim jamu ula kerlalang ubakarao haka refrans omtang ha refrans Henry baro ka partay namar ka jinglong ka bakarpang jongo uladon hawo ya ki jinglong ka bakarpang ya ka jingit spoon jongo balay ya ka jingkomen jongo balay bad ka jingsngewarit mensiem ka bapalong iyawo ben penyari ya ka jingido balay shabara ki burial upaf Bakhuid Francis ula penmi iyaka chitti sharai jongu kerpang hal shapang u Francis de Sales Bakhuid ha usnem baladeb ha u banai December hagas ngi kalat jongu arpo pratari December ar arpo ar ban rake yaga jingdap sauspa snem jonga jingkalat jongu haga kerteng totum amoris est
But kane kalong ka shiti sharai jongo upa Bakhuid Francis Shapang jongo Francis disease Bakhuid. Namar ula sngotu yaka jinkardor jonga jingim kaba u Francis disease Bakhuid ula but kala banyarap yaka mensiam jongi kun what hadu menda hakene ka juk. Namar u Francis disease Bakhuid ulanang ban batay iya ka juk bat ka por haka por jongu haka por ba ula udon ka sap uladon ka jingstan ban batay iya ka juk bat ka por ban pinyade bat ka daka jingid ublay. Badu Francis disease Bakhuid ulalong ru ubala iya iya ka linti ka batimay naka jingtrang jingid ublay. Uladon ka jingtrang jingid ublay kala pelong yau banjid ya ka lindi ka batimay mar persya ya ka lindi ka babon ngud ki brio ki layay bat kala yalam sya ka jingchot henry maupat ulajid ya ka lindi ka batimay kata ka lindi kalong ka jingid shirhem ya ublay bat ka jingtrang shirhem ya ublay ba da ka ba kle ya ka ne ka jingspoon id ha ka jingim ka jango bad ula ka lalong shisha ya ka da ka shin jong ka jingid ya baro dena ka ta ka daw haba upa Bakhuid po Francis ula pinmi ya ka ne ka kot totum amoris est ula ong ba baro ka jinglong ka baro kiye jong ka jingim jongi ka shong halor ka jingid Badula ong ka jingid kalong kabatap lup ya barro. Ladangi don ka jingid hapo jongi ngilaban job ya ka mensiam jongi brio. Ladangi don ka jingid hapo jongi ngilaban penkala kompong ya ka jingsinio jonga perte shakata ka jinglong kuid. Badu Francis disease Bakhuid ulalongoro uba treasure ban kring ya baro shaka jinku chongo balai badem awu ulaki kairu ya ka jingi kai ka batemai ya ka balang ya baro ki bange ba ublai ulakot ya baro shaka jinglong koid om de tang katto katnongut ki lingdo katto katnongut ki bishop katto katnongut ki rinium shaka jinglong koid henry ya baro ki bange kide bandon kane ka jingtrang banim haga jinglong kuid called to holiness bad ka jingkuid kalong kaspa jong man lakiri paid ba ula batay shay ka darya kane ka jingkuid kalong ka kaspa jong kalong kumi batre haka kamera shet ka jingkuid kalong kaspa jong kalong kumi kabaay buin ya ukulung Kajingkuit kalong kaspa jong nongrep ubati hakindo ubatung jingtung kajingkuit kalong kaspa jong nongkap sniu ubakap sniu mankasni kajingkuit kalong kaspa jong gikina papule haki school kajingkuit kalong kaspa jong gikina bayalakai hakamadan football kajingkuit kalong jong baro ki brio ka jingkuit kalong ka spa jong kulung bayam ha ka jingtia na nagabenda ka kami bakanay buin hangduru ka don jingkuit ka jingkuit kalong ka spa jong ka longing longsen ka jingkuit ka tapluk baro namar ka jingkuit ka wan namar ka jingi shirhem ya ublay jongi Tinagataga daw ko himman ko para yaga jingi kai jungo Francis disease Bakhuid kalong ka jingi kai batimay barabor yakaba ula hikai hagas pas nem katsan spa ba katsan ba kathenriu kaloro yaga jingi kai kaba pinim yangi wat mindaru habangi pule yaga kodjango bad habaula to iya ke kod shapanga jingim bariu bale bad kamta me ya ka jinglam brang ya ka lamprang ya ka
jingim bariu bale ba ke jingi do bale artili ki kot baru ki buri ki la pediang ya kene ke kot wat mendaro ki buri ki wat ya kene ke kot ban pule kam dame ya ka introduction to devout life kane kalonga jingim bariu bale but ula benra pro ha ke jingi kai jongo kam don jimmen do ye bangi le shaka mas ba ke sacrament ba kam men do ye ladang ilong ki brio tang pule ye ka tin utrai but persham ban im riu bole henre ladang im don jingi dia ki para brio ula challenge ula ekop ba ke brio ba kain ke jingriu bole ka ba mot tang ban late mas tang ban pediang ye jisu tang ban shimenda sacrament tang ban pule ye ka tin utrai but ki on kilong ge bariu bole henry who translate says Bakhuid lo lada pilong bariu bole shisha peni da ka jingim jompi aki buriu kin pule na ka jingim jompi aki buriu ki batai na ka jingim jompi bapilong bariu bole shisha namar ye ki kam gi jam ka bapile man gasni kalong ka da ka shin janga jinge do bole ladang ni ki balait mas Bakhuid ngim don jingi dia ki marjan marpa jongi ladang ngim don jingi dia ki himmen ki para jongi ladang ngim don jingi sne ki himmen ki para jongi ladang ngim don ga jing snowlam ye ki marjan marpa jongi ki baduk ki ba jinjar hangta kabatai hato ngilong bariu bale ne ngilong ki batok u hikayangi ban penyaper ya ki buriu batok na ki buriu bariu balai shisha lese don bon gi kinna lese don bon gi kon samla lese don bon gi longumi longupa ki kenya la de bariu balai namar ki batai na pindat ne em ya ki kam min siam jonga nga pindat ne em ya ka jingim min siam jonga nga shai bat triam ya ka jingim jonga ban ya jan bat kabalang Henry who Francis says unkeliyapi penny daga jingem jumpi pilam bariu pale kumno pi eat yaki marjan jumpi kumno pi snawlem yaki baduk batoin jumpi kumno pi krishan yaki batolot hapadeng jumpi hangda unsabatai pilam bariu pale ne em pilam bab ki bariu batok ko himen ko para habang istang ban board ye ke nuksa jingim mensiam jongo Francis says Bakhuid ngimla shu im kumba ngi im menda namar ngi haban pen kalamar kompong ya ke rukam bangi perkat kam deshu kat kumga rukam ka ba ublai ulabu ulamang naga binda ke jingim mensiam jongi bu napdeng jongi ngi perkat ladang na pendep ye ke kameram jonga ngalom bariu balai Henry Francis says Bakhuid on palat ya ka jimpendap ya ka kamaram penim ya ka jingim jumpi peni ya ka nuksana ka jingim jumpi hangda pen sastang bandong pitrang shisha ya ublay pinang ban batay ya ka daka shin saudong jumpi pidon ka jingsu hapo jumpi pidon ka jingid hapo jumpi but pistang ban kerlolong shisha bariu balay badon shisha ya ka hokka sod ban pan ya ka bening kane ka longa jinglong Bakhuid ubatai bur na padang jongi habangi puson shapang ka jingim ka jongi ngilaban yohi ngilong ki ba pindap rukam Francis says Bakhuid ong ya ke ba pindap rukam ya ke ba pindap ya ki kamaram kimde satya Bakhuid bariu balai ngidon kam ban puson jilliu rengkat bado Francis says Bakhuid na kataga daw upa Bakhuid Francis ula to ya kene ke shitti sharai ban kedau hangi kumno Francis says Bakhuid ula em ya ka jingim jango bad habangi pule ya ka totum amoris est nginstang ban snoboto baro jingim nadu min step hadu bangi Lait-ïa nandangi kitia min step bangi Lait-ïa biang baro arpo sau kanda janga jingim jangi kade ban peni ya ka jingi do balai hapo jangi lem komda ngilong arsa lem komda ngim don shisha ya ka jing kuit endangi ngiya endangi klat na ka ne ka jingim kabangi immenta ngim laban panshu ya ka bainong
na uble. Ko himmen ko para kadba ni reke yakas ni Burom jung Francis disease Bakhuid mindakas ni. Nga kot nga ver ipi iway pa iway. Ban puson jiliu yaka jingim jumpi yaka jingim mensiam jumpi kumnongi im. Hatongi yasirim ne em badu Jesu. Hatongi yasirim ne badu ble. Hatongi donne em hangi yakata ka jingis born bayarap yangi ban kudup ya baro haka jingim. Hato ka jingim jangi kalong ka jingrawai jang ka jingid uble barabor. Ne hato ka jingim jangi kalong ka jingrawai jang ka jingtim ka jingsinio ka jingma sudah. Lada ni im hakum kata ka jingma bat ka jingsinio ngim laban kot ya ladai Kristan. Ngim don kano ka dakashin jangi Kristan hangi penban ngi shulong ki balem le haka jingim jangi. Leseng ilong ki kun ki ba shu tok ya ki way. Tok ya uble but tok ya lade but tok ya ki way. Henry Francis disease Bakhuid ukot uverengi balong ki ba janai. Balong ki ba koi. Balong ki ba pintre kam ya ka jingid ka jong uble. Nagataga daw ko himmen ko para min daw snem. Ngila treshito. How would you snem? How can I jing dap sauce pass nem? Junga jing klar junga France disease Bakhuid. Ben pen kala ya can I cot junga France disease Bakhuid. Kajing kalamprang yaka jingim baryu balay shaka ktin kasi. Tagi jingai sngelba kabangi nakaliang junga France disease Bakhuid. Missionaries of France disease Bakhuid. Kabangi mud banai nakabinda ka rikasi gils kalong. Ya kane ka katin balapin kala siya katin kasi. Hakane kadvay tarik jung niu banay banman ngin pinmi ngin palay paid ba. Ya kane ka kot balapin kala siya katin kasi. Babu na preng jumpi pindup iyo ya ka jingim mensiam jung France disease Bakhuid. Namar ulonguru ubala yalang bon mod ki kun siya ka jingido balay lempaga jingkadaw linti mensiam jungu bon sin haka jingim. Taminda lempaga nega kot kaban sawan shapi piru pin sastang ban pule piru pin sastang ban penmendoy lempaga nega kot ba pin stang ban soto ke jingim baryu balay kalong kabaya peshibun na kabangi imman gas ngimenta. Kenapa utrahayun karko kardo yapi bad ngi duai na kabinda jumpi baro hakan nega Sngi Burom jung Francis disease Bakhuid ba pi baro pinstang ban yo yakan nega mensiam bat ka jingi kai jung Francis disease Bakhuid ban im ya ka jingim ka ba kam riu balai naga ta ka daw u Francis disease Bakhuid ulong ba karau na pedeng babun giri koid naga ta ka daw wat mindaro ki pop jung ka balang upa Bakhuid jung ka balang ki kadaw siya panga jingi mensim jung France disease Bakhuid nakabinda jungi ko himmen ko para tongin eat ya France disease Bakhuid tongin duai lamba jung France disease Bakhuid kanamba ngirung ilong ke Bakhuid haga jingim ka jungi ko trai Jesu karku kardo yangi vai pai vai minda karku kardo ya kabalang Bakhuid baro kawai karku kardo ya baro ke jing tumu ke jingang nu jungi vai pai vai bangilong shisha ki kun ka bari balay ki Bakhuid ba imbarabor ya ka jinglong kui hamalla ki benda janga jingim jangi enyaro ya utrai Jesus Christ ko himen ko para tongin plai ka jinget ka jangi nganget hau blai upa badon por baro unong tao ka bening ban ka kendo bad hap Jesus Christ ukun ba marwe jangu utrai jangi yau bala puna mensiam Bakhuid yau bala khana ka Maria tesoti ubala shaleben khapo Pontius Pilatus la sanar panayavu ula yam la tep yavu ula kiyash ki bayam hagasni kabalai ula mipat ni kibayap ula kiyo shabening usham shakamon ublay upa badon bor baro nang taon man pat ben bishar ikibayim pat kibayam nganged au mensiam Bakhuid
Haka balang Catholic Bakhuid, Haka jinga selok Rikoi, Haka jingmap ikipop, Haka jimmi pat kadon, Daka jingim bam chikut. Amen. Dongin IT, ya baru ke jing temu kelung, bau trai un kerku kardo yangi baro, Haka nika Sngi Burom jungu Francis disease Bakhuid, Dongin duai nagabinda ka balang Bakhuid, nagabinda upa Bakhuid Francis, nagabinda ki Cardinal Baro, nagabinda ki Bishop, nagabinda ki Lindos Oble, nagabinda ki Rinium, nagabinda baru ki Ripaid ba. Iduai nagabinda ka sing MSFS, missionaries in Francis says, nagabinda ki Bakhalo Jangiru, Bakindup Yoshushu Yakamensiam, Benyalam Yaupai Junguble, Shaka Jingidu Play. Iduairu, nagabinda baraka ministry, Janga Holy Redeemer, Niva Sender Mawkhlam, but Kumjuria baraka retreat center Jungi, but ki Padar ki Batre Hangto, Bakindup Lab and Yalab Shirhem Kumpai Alab, who Francis says Bakhuid, Yakakubor Janga Jingid, Yabaro. Iduairu nagabinda ki Bapangi Beshitam. Iduai nagabinda ki Kun ki Baran Hapadengi Jinginjar Babu and Jaid. Iduai nagabinda ki Kun ki Baran Haki Hospital. Iduai nagabinda ki Baduk Batoy. Iduai nagabinda ki Bala Sakama, ki Bala Ino Ega Jingay, Namar Bun ki Dao, Bakindup Banpai, Bakindup Shambiang Ega Jingay Dubale, Hagadonur Kamensiam Jungi. Iduai nagabinda ki Bala Karni, Yaga Jingdi Babun Jaid, Bapinjat, Yaga Sukka Sign, Yalade Shimet, but ka inga sem barokaway, but ka imlang salang, Bakindup Kalano, Nagataki Jinglong. Iduai nagabinda, Kikun Gibarake Sngika, Iduai nagabinda, Kikun, Kibakan Mau, Ikibaid Batoin Mentakasngi, Babaro Kinyo, Jingtingen, Gajingid, Lembaga Jing Asylum, Junga France disease Bakhuid. Ipanya Kere Baro, Dao Chris Utrai, Jungim. Amen. Lait-ïa ada pusat. Lait-ïa ada pusat. Iwanai guya metrai, iwanai guya metrai, iwanai guya metrai, iwanai guya metrai, doshimune. तो यह दुआई को हिमेन को परा बागा जिंकिनिया जंगा बा जंपी कल्लों का बपड़ियां खून हा उबले उपा बडन बोर बर्रो lemba ka nega jinkinia ka bapalait im kabang iterwa hame ko trai totbe hake donu jangi ya ka ding jimble jangamen siem bakui da ka bamela penkalang hake rukam ka bapala ya ka men siem ba jamnur janga Francis disease bakui da u Chris utrai jangim. Amen. Utrai undon rengka bat pim talking to you yala ki donut
Tongin iai aingu yautrai ublei jungi. Dashisha kalong kabashong ho bat kabade kadaiti jungi bat ka jimpenim yangi. Hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame kokinrad koppa Bakhuid koblei badon bor bat bam jikut lemba utrai jungi u Jesus Christ. Namar kumba hagasni Burom jungu rikuid jame u Francis de Sales Bakhuid. Me angi jinkaben hagabalang jame. Kundaru me pin kalain yaka daga nuksa janga jingim Bakhuid jungu. Me hikai yaka daki kundin ka jingyalap jungu. But me ai haka yaga jingyada jamme kum ga jubab yaki jingduwai jungu. But namar kata rangat bat ka kinhun jangi angel bat ki rikoid. Ngirwai yaga jingruwai jangka jingyaro yame. But ngi pen bana kalem sange. Men ko para hagane ka por ka Bakhuid por ka bakantang tongin duwai na du ka tonud bangin dup yo ka jimpen sle janga jingid halo jangi bangin ishir hem ya utrai bangin trang ya ka jingkuid ha ka jingem jangi bangin lang shaki kun ke bayai rengka padu trai hapo ka jingelang jungmen siam Bakhuid ha ka jingem ka jangi. Dashisha melong Bakhuid katrai kata mei jong ka jingkuid Burom. Namar kata ngi karpad yeme to pen kuid pen kantang yakine ki jing tarwa jangi da ka bapa ya umen siem jame kum ka umje halo jangi bakin kalalang yangi kamet bakas nam jangutrai jangi u Jesus Christ. Haka por baladino yavu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya upu badaka ba aingu yame ula kedia yavu badula ai halage sentran u om tushim batobam na ka ne pi baro namar ka ne kalong ka medjanga yanka ba enaiti naga benda jumpim. Hakaju ke rekomenda lalaya bang ula shim ya ka kuri bada ka ba aingo biang yame ula ai ya ka halaki senran u om tu shim batu di na ka ne pi baro namar ka ne kalong ka kuri janga snam janga jutang batte mai bad bam chikut ya ka ben pen mi naga benda jampi bad naga benda ki babun naga benda ka jingmap yaki pop to le ya ka ne ban kan mau yangam Gosnam bakardor jang Chris to pen kuid yami to pen kuid yami siam hadim pen kuid to pen koi pen kia yangi to yada yangi nawu baman kajing maya jang kajing
Namargata, ngi kiba penmenda ya ga jingia bad ga jimmi pa jangu. Ngi tarwa hamay ko traya upo janga jingim, bad ya ka kuri janga jim penim. Ngi da aing waidem, namar mela niu yangi, kiba bit ben yang hakamat jamme, bad ben shakriya me. Da ka bas ngeverit ngi karpad yame, bangi kiba yo binda hakamet bad ga snam ukris, ngin long kiba la penyatali kaway, da omen siyem Bakhuid. Tukan mau ko traya kabalang jamme, kabala priyang hasatala kaparte. Pato penjanaya kaha ka jingir, rengkahat bado Francis upa Bakhuid jangi. Fadaan som administrator janga diocese, but baru ki lingdo, but ki riniam. Tukan mau lembro ye ki himen ki parashin rang but kinde, kibala yoti ya da ka bakarmen ya ka jingmi pa. But ya baru ki bala klad no ha ka jingisne jamme, to padiang ya ki, shaga jingshai ka kumat jamme. To isne yang ibaru ngi karpadia me, barengkan berkamaria te iso di Bakhuid, kakami jango belai, u Josu Bakhuid kurim janga, ki apostol Bakhuid, u Francis de Sales Bakhuid, but baru ki rikuid, ki bela pensgaba ya me pateng la pateng, ngin long ki babit, ben yo bindalem aga jingim bam jikut, but bangin ro, but pendon Burom ya me, da ukon jamme, u Jesu Christ. Dau lembadu badhau kallang hame ublay uppa badan bor hake jingelang kave jungamen sim Bakhuid barok Burom bad ke jingyaro junom la junom. Ko himen ko para tongin tuwai kumba uji su lahi kayangi nagabinda bara ka jingdon kam jangi kam karpang menda kasngi duwai nagabinda bara ka seng riniam bashim ya u Francis de Sales Bakhuid kumunong da jangi duwai karpang nagabinda ka seng jangi MSFS pangindup laban shakri shushu ya u pai jango blay hapo ka jingelam jango men siem Bakhuid lembaga jingasailam jango Francis de Sales Bakhuid Kopa jangim ubaha bening kalong ka Bakhuid kerteng jume kanwan ka hima jame kalong ka mon jame hakendaw kumbaha bening toay yang imita ka jimbam jangi kabahala kasngi bato map yangi yagiring kang jangi kumbangi rungi map yagabelis niu yangi badwatilam yangi shaga jimpen shoy henrei taplait yangi naga basinium Top light yang ingi karpad ko try na gijing senior barra. Haga jing spoon jamme, toy jing suk jing sign haga sngi jangi. Knamba da gijing yarap gijing isne jamme. Ni light bara bona ka pop, but ngin yo jing yada na gijing jinjar barra. Kat bangi dang up kamilin di haga jing karamin Bakhuid, but gijing wan pa jungunong penim jangi u Jesu Christ. Nama kasih kalong kasih Kotrai Jesu Christ me ubala ong haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wape diki pop jangi henry ya ka jinge janga balang jamme badha ka jings born jamme to ai haka ya ka jingsuk bad ka jingyatale ka we katkum ga mon jamme mame uba im badu basensha junom la junom Amen. Ka jingsuk kotrai Kandon barabor rengkat bat pim dap daga jingedo trai tongin yahingu markeliang.
hakami ukun lambro jang ublay hakami bakit no ikapop jang kaparte sukito ke bala kosha ke jing kawai jang ukun lambrot kamet berkesnam jang Chris kendri angasha ke jingim bam chikut Komunian mensim ko Yesus jonga angis kem pamedon teli akan ke sakramen kutam kedua ya i jamen lor ki baro penyatrang pamenwan aku ke mensim jonga namar pamata ini yang melaban bidang yame ke sakramen Bakhuid tuan aku ke dono jonga ke jinglong mensim ngapiam yame ke dono pengapen yeso ya de bat siap mengkasu nama. Jisu Yai Burom yame Namaka Jingir spoon jame Hakaba melayalam linti yangi lembag na giyu kirish Bakhuid Mela pendabi ka tawanu ka mensiam jangi Naga jiyu ka nega jingir ka jame Hakaba Lait-ïa ka met batas nam naga venda jangi Agindup yopadiang yame haga kamionian mensiam minda Isngongo yame nagabinda ka jingay jongo France disease Bakhuid nagabinda ka balang nagabinda ka jingi kai jongo Burom nagabinda ka jingim jongo nagabinda ka jingay nuksa jongo nagabinda ka jingi shirhem jongo yame kramba ngirungin yo good ya ka nuksa jingim jongo bawundu biyasay nagabinda jongi haga jingim jongi pangilong shisha ki kun jonga jingid hamalla ke binda jonga jingim ko Jisu beyid Karku kardoy yangi, karku kardoy ke bapangi bashitam, karku kardoy ke bedingcham, karku kardoy ke bas hotalot mensiam, karku kardoy ke kuan ke bado jingarmen, penslay ke bara daga jingid, ko Francis disease Bakhuid, ya side lem daga binda jangi baro, pangilong ke kuan jaga jingid, pangindup dap daga jingid, pangindup yeshirhem ya uble, yeshirhem ya kabala, yeshirhem ya ke himen ke para jangi.
Bangilong ki ba ears bone ye ki wai kumba pilaki kai yangi ko Jesu ba yit pen slay yangi pen koi pen khia yangi hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 Tong in nia duwai तो आएंगे करपाट को ब्ले बडन बोर बरो बाडा की साक्रमेंट की बांग इलायो पिडियांग ngilla da ka ba pertu board hangne hasla porte ya ga jingi bad ga jingchem nur jungo Francis Bakhuid bangin yo kummawu ya ka Burom beneng da ukris utrai jungim amen utrai undon drink card but pim blay badon bor baro in karkuyepi uppa barukon badomen sim Bakhuid amen ya lesuk ben pen bana ya ka kubor Babha jangutrai daga jingim ka jumpi. Ngai kublai epi baro yaga Sngi Burom basuk Sngi Burom jongu France disease Bakhuid bad ngakwa ban pengan mau epi shapanga ka Bible convention kerpang nagabinda ki kinna hagane ka arpo pratarik bad kumjuru nagabinda ka inner healing retreat ka ban stang hindriyu tarik February haduk indai tarik ki bakwa ban join pila ban text message but ladapin pindipru kamlele henry ladapi ko ban pindip yangi katnongut kinwan kasuk yangi ban pin khare pat kumjuru kumbangala pinpa haka homily bangi pinmi iya ka caught introduction to devout life haka tin kasi ha ubanai banwan kadwei tarik ngin pinmi paidba kito ki bakwa ban tit bat karong in sa pindip yakene henry nang duai nagabinda kane ka kam kaba ngi yarap bat ngi pilait nagabinda ki kun kasi bakin dupule bakin roy haka jingim bariu balai bat utrayun karku kardo epi bat singa baduai bakan dup long ka bayait be kat bangi pen kare nagabinda ban pinmi yakane ka kot Sanspa sapua. Bakhuid, Mawkhlam, and your try Jesus Christ,